Allahumma sekar pangkur sejo Allah padha mungkur godha rencana samya kabur. Allahumma sekar megatruh kang katemben lara enggal kasembuh waluya jati nirmala donganing para sesepuh. Allahumma sekar pucung kang bingung oleh tetulung, sing dagang oleh untung, sing utang akeh enggal rampung. Rejeki banyu mili tanpa petung. Allahumma ma'al qahar ya qaharu ma'al qahar tata qaharu ma'al qahar. Allahumma mas kumambang rezeki saking pangeran mukjizat kodratullah ya roh idawi ya dzatullah rasul kang paring pitedah Allah kang asih dunya akhirat. Allahumma nurasa Rasulullah tatalajatan besirun kawula nyuwun ing Allah syafaate Kanjeng Nabi Rasulullah nyuwun pulih sak